Kasinong wakan ka baju benanam kum kasinong kaput katem tenrai ukasi bat kapane kalariti kelayo ya kajing itu na kasuka jela miklaya. Kasuka jela ka amang saupau kru pante ya ka Indigenous Music Center hawaken bahap hapun usla blok. Kani ka center kan ya dairu berkikam cingok kai pertai na kabenta ban kentiu ya kespa kalariti ni kosyo jong kajat menriu. Badu ban kring ya kinang wan kai. Umtriang ba ka jela kondat kisang ma ulapan benai kan dim ta kasngi ka nyo tarik jumang ajar pesan haka jingang ka balong hasinong wa lengkat. Umtriang ba long ba kane ka silem tenrai hawa ken kan omlong tang ka jaka hikai tem hikai put henrei kan long ka jika jingok kai ka jika wat benia bat kan long ru ka jing mentoy ya ki balik bat wat jing tip haka te ka jaka kan don ru ka jaka hikai tem ka studio ka jaka sa ka breu ya wan bat kiwe kumbalong mentak wa ken ka adon ka sing riti instiu ka baseng na du usnem aja a lagi diholia bagilang ba ban kentiu ka put ketem berkarem ka baik berkosyo jong khasi 40 crore project. Kene ka project waken kare 100 crore. This will be developed as a true experience center where tourists as well as our local people can come and learn about the traditional music, experience the traditional music, and experience the true culture of the people of our state. Kini ka project ba gamday na taka jaka jmo kai dari kaderu bagi tourist dan emangi basta sini ka jelar ila banlet banlan dan ban pulia ini kijing tem tenrai bafian batru banyo experience dan ban yo jing kai ban tem ane po kani ka village school wa. Apart from the music school, this will also have different kind of training studios. This will have rooms for people to stay, and this will also have different shops and different experiences for the tourists. Pagsusyo banyak ka school hatu po kila bandon training studio, tujuh kila bandon ki Jakarta na betaki gas di bawah. Bidon ki exhibition po kila kila bandi yang di jikut jikut bapia.